Allah Taala вакытыбызга береке берсин. Bu dünyada özü kança yaşabайлы, bari bir kıska da. Kançalık yaşaganda dağı dünya kıska. Oşun üçün Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat: "Ba'da auzu billahi mineşşeytanirracim. Yevme yahşuruhum ka'annem yelbasu illa sa'aten minen nahar." Al günü Allah Teala barımızdı, kıyamet günü Allah Teala gayret diriltip bir maydanga toptoy. Oşondo bu dünyada turganı gündüzdün biraz saat ele turganday bolot eken. Gündüzdün biraz ele saat dep aytat, 20 minut, 22 minut degendey. Uşuncha ele turganday deydi. Kançalık köp yaşasak dagı baribir az. Baribir az. 100'gө yaşasanız da ele az. 90'ga yaşasanız da bu dünyada turu az. Oşonduktan biz ömrümüzdü жақшылықтар менен толтурайлы. Түнүбүздү, gündüzүбүздү, сааттарыбызды жақшылык менен толтурайлы. Кечеги күндүн проблемасы бүгүнкү күндүн бактысына залакат жеткирбесин. Ошон үчүн бүгүнкү күндү биз оңдойлу. Эртеңки күндү Аллага тапшырайлы. Эртеге ким бар, ким жок Кудай билет. Кечеги күн ким кайсысы эмнени сүйлөдү, эмне иш кылды, бардығы Алла Тааланын алдында жазылды, кетти. Өзү жашоо үч эле күн дейт. Кече, бүгүн, эрте. Кечеги күндү биз Алла Субханаху ва Таалага кетти ал. Ким канчалык жакшы сөз сүйлөдү, жакшы амал кылды, жаман сөз сүйлөдү, жаман амал кылды, ибадат кылдыбы, кылган жокпу, бардығы жазылды, калды, кетти Алла Тааланын алдына. Эртеңки күн белгисиз. Эртеңки күн белгисиз. Бүгүнкү күндү биз мынакей ушуну нурлайлы. Бүгүнкү күндү биз жакшы өткөрөйлү. Бүгүнкү күнү биз Алланы таанып, Аллага шүгүр кылайлы. Бүгүн мына ушу мен күнөдөн сактанайын. Бүгүн мен Алла Тааланын ахиретке даярданайын. Бүгүн мен жараткан Алла Субханаху ва Тааланын бергенин кадырлайын. Бүгүн мынакей ар бир ушу саатымды, минутамды текке кетирбей, түбөлүктүү ахиретими курганга бүгүн ушу жумшайм. Урматтуу эже карындаштар, бүгүн жума күн. Жараткан Алла Тааланын эң сүйкүмдүү жеринде отурабыз. Сүйкүмдүү сааттардын алдында отурабыз. Баарыбыз ушу Кур'анда Алла Таала бизге эмне деп кайрылат? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге эмнени осият, аманат, насаат кылып таштап кеткен? Анткени биздин алдыбызда өтө чоң ашуулар турат. Чоң сыноолор турат. Алла Субханаху ва Таала түбөлүктүү ахирет турат алдыбызда. Ошон үчүн күн сайын биз өлүмдү эстен чыгарбай, ахиретке жакшы даярданып жашайлы. Күн сайын жүрөктөрүбүздү тазалайлы. Күн сайын амалдарыбызды оңдойлу, ибадаттарыбызды түздөйлү, мүнөздөрүбүздү жакшыртайлы, мамилелерибизди чырайлуу кылайлы. Күн сайын тилибиздин сүйлөгөнүн контроль кылайлы, көзүбүздү контроль кылайлы, кулагыбызды, ниетибизди, оюбузду контроль кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын пана тилейт эле. Эмнеден? Жаман амалдан, жаман каалоодон, жаман мүнөздөн сактагын деп, жаман амал кылуудан сактагын, жаман каалоолордон сактагын, жаман пейилден, мүнөздөн сактагын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылчу. Андыктан, урматтуу энелер, эже карындаштар, ар бирибиздин кабырыбыз өзүнчө болот. Ар бирибизди Алла Таала өзүнчө сурайт. Котормочусуз сурайт. Ошондуктан биз ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз күйөйлү. Өзүбүзгө өзүбүз райым кылайлы. Ар бирибиз өзүбүздүн ахиретибизди ойлойлу. Ар бирибиз жеке инсан катары Аллага кулчулдук аткарат. Алла Субханаху ва Тааланы чырайлуу таанып, чырайлуу ибадат кылганга аракет кылайлы. Ар бирибиз. Урматтуу эже карындаштар, Алла Субханаху ва Таала бакытты чырайга койгон эмес. Алтын, күмүш, материалдарга, акчаларга койгон эмес. Бактылуулукту Алла Субханаху ва Таала өзүнүн динине койгон. Толук бактылуулук толук динде. Дүниенің дағы, ахиреттің дағы толық бақтылығы толық динде. Дин менен жашаган аял
Dünyada da ahirette de baktılуу balalı bolbosa da, nevereleri bolbosa da, köp yaşabasa da, sulu bolbosa da, makul Allah subhanahu wa ta'ala bakıttı bunday nerselerge koygan emes. Kap-kara, kul, az yaşagan, ömür boyu oruda kıynalıp ötkön, birok iman menen yaşadı, Allah'a şükür menen yaşadı, sabır menen yaşadı, günöden saklanıp yaşadı, Allah Teala'ga kaniyet kılıp yaşadı, Allah Teala'nın bergenine sabır kılıp, takdırına razı olup yaşadı, bergenine kaniyet kılıp, Allah Teala'nın başı yiyip yaşadı, moyun sunup yaşadı, buyruklarını atkarıp yaşadı, Allah aram kılgan derseden özünü saktap yaşadı, bu tübölüktü beyiştik. Dünyada dağı bunu rahat, ahirette dağı bunu rahat. Oşonduktan daima biz jürögübüzge işenimibizdi oңдойлу. Oy, göz karашыбызды oңдойлу. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala menin baktılılığımdı. Dünyada dağı, ahirette dağı. Toğluk baktılılığımdı Allah Teala özünün akırkı dini, İslam dinine koygan, anı paygambarız alıp kelgen, Muhammed aleyhissalam üretken, görsötken, jürgüzgön, saktagan, tarkatkan, jayıltkan, sahabaların her birin oşoğa terbiye kılgan. Erkeklerin dağı, ayalların dağı, bayların dağı, kembagalların dağı, jaşların dağı, kariyaların dağı. Andıktan hormatlı eneler, ece karındaşlar, biz en birinci jürögübüzdögü işenimdi oңдойлу, tilibizden süйлөгөнүн oңдойлу, oyubuzdu oңдойлу, amaldarыбыз денебизден чыккан amaldarыбызды oңдойлу, birbiribizге болгон мамилебизди oңдойлу, мынакей оңолуу жолунда. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala barыбызга эч кандай кыйналбастан бактылуу болуш үчүн кембагалдын бай болгонун кереги жок. Байдын кембагал болгонун кереги жок. Бактылуу болуш үчүнчү кыздардын, аялдардын эркек болгонун кереги жок. Эркекке окшобой эле бактылуу болсо болот. Бактылуу болуш үчүн эркектер аялдарга окшогонун кереги жок. Өзүн аялдай кылбай эле бактылуу болсо болот. Бактылуу болуш үчүн Allah subhanahu wa ta'ala толуктаны эле. Жана эң акылы толук, эң акылдуу, эң мээримдүү, эң боорукер, эң сулуу, эң баатыр, эң жоомар, эң бактылуу, эң имандуу Allah subhanahu wa ta'ala'nын пайгамбары Muhammed aleyhissalamдын артынан ээрчейли. Жашообузду ошого карап түздөйлү. Мейли биз бул дүйнөдө ким гана болуп кетпейли. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын артынан ээрчип, окшошуп, пайгамбарыбыз Muhammed aleyhissalamды туурап түздөнүп, бизге көрсөткөн Алланын тарабынан алып келген улуу жолдомолор, кудайлык эрежелер, нурлуу жашоонун жолдору. Биз ошону эгерде алып келе турган болсок жашоого, Allah subhanahu wa ta'ala кандай бизге өмүр берип атат, ырыскы берип атат. Өмүрдүн да казынасы Алланын алдында, ырыскынын казынасы Алланын алдында, бакыттын казынасы дагы, хидаяттын казынасы дагы Алланын алдында. Алла аябайт. Allah subhanahu wa ta'ala берсе эч ким токтото албайт. Allah бербесе эч ким алып бере албайт. Allah өмүр берсе ага эч ким аны өлтүрө албайт. Кимге Allah Taala ölümdün çeşimini çıkarsa, bütkül dünya anı ölümden sakтай albayt. Kimde Allah Taala beyişke girgizem dese, anı dozakka hiç kim girgiz albayt. Kimde jaratkan Allah dozakka girgizse, anı hiç kim kutkar albayt. Hormatlı eleyce karındaşlar, bu dünyada turağımız öte az. Daha aytayın, ömrümüz kıskarıp atat, jaşoğumuz bütüp atat, ahiretke get atabız. Daha öyle dayardan basak, anda bizden özümüzden baktasızlığımız. İslam dini universaldı din. Bir ele gezde, bir ele momentte dünyönü dağı oңдогонго, ahirette dağı oңдогонgo, dünyönde dağı baktılуу болгонго, ahirette dağı baktılуу болгонgo bir ele amallarını bergen. Oşo ele amallar menen dünyöbüz dağı oңолот, ahiretibиз dağı oңolot. Biz dünyaga özünçe mehnet, ahiretke özünçe mehnet emes. Bir ele mehnetten iki dünyаны oңdой turgan mehnetni Allah Taala bergen. Andıktan işenimibizdi oңдойлу. İşenimibizdi oңдойлу. Meni joktan bar kılgan kim? Gün sayın özümüzge soroo bereyli. Men emniyeden jaraldım? Kaçan jaraldım? Kantip jaraldım? Kim beni jarattı? Gün sayın özümüzge soroo bereyli. Mama gözdü kim berdi? Menin jürögümdü kim sokturup atat? Gün sayın özümüzge soroo bereyli.
Kim bana uykunu berip atar? Kim beni ertesi menen turguzdu? Gün sayın özüzgө suroo bereyli. Gün sayın suroo bereyli. Жашоо kimden gelip atar? Taң atkanda ырыскы kimden gelip atar? Den sooluk kimden gelip atar? Amandık kimden gelip atar? Gün sayın özüzgө suroo bereyli. Emne üçün men jaraldım? Emne üçün Allah subhanahu wa ta'ala mına bizi jaratkan? Hurmatly ene eje karindaşlar, andıktan geliңiздер, birinci biz жүрөгүбүздү, ишенимибизди оңдойлу. Жүрөгүбүздү, каалоолорубузду оңдойлу. İşenimge gelgende Allah'a bolgan işenim bizim жүрөгүбүздө ушунун аты iman. Жараткан Allah бул ааламдын кожоюну. Бул ааламдын кожоюну, ааламдын башкаруучусу. Allah subhanahu wa ta'ala'nın tarafından ömür gelet, Allah'ın tarafından ölüm gelet. İki öten Allah'ın tarafından gelet. Nimetler de Allah'ın tarafından gelet, sınavlar da Allah'ın tarafından gelet. Andıktan Kur'an'da azı bir iki ayet okup vereyim. Oşul iki ayet menen yaşaydı. Oşu iki ayette bizim iki gözümüz olsun, iki kulağımız olsun, iki kolumuz, iki putuğumuz olsun. Kur'an'da Allah Teala aytar: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Sizlerge kanday gana nimet jetmesin. Allah'ın tarafından jetti. Allah'ın tarafından geldi. Kanday gana nimet jetmesin. Sağırlap turganımızda maşallah bardı kança nimet bolsun. Mamleketimiz aman mı? Amandık Allah'ın nimeti. Bugün ömrümüz var mı? Bu Allah'ın nimeti. Bugün densoluğumuz var mı? Allah'ın nimeti. Bugün oң gözümüz kanday görüp atat, sol gözümüz kanday görüp atat, öpkemiz kanday, boğrumuz kanday, böğrüğümüz kanday, жүрөгүбүz kanday işlep atat. Bunun bardık Allah'ın nimeti. Rızkımız kanday. Bugün kursağımız tok mu? Duracağımız yakşı mı? Ayal bala çakağımız aman mı? Allah'ın nimeti. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar: "Men asbaha minkum aminan fi sirbi, muafan fi badani, ve indahu qutu yevmi, keannama huyyizat lehu dünya." Kim silerden taң attırsa, üy bülösünde amandıkta, den soluğu jakşı bolsa, bir gündük ırıskısı bolsa, al bütkül dünyanın padişasınday, bütkül dünyanın baylığı anın kolunda. Üç nerse bolsa sizge boldu. Anda başkanın gereği yok eken. Kaysı üy bülöňiz amandыкta taң attırdınız. Den soluğunuz jakşı, bir gündük ırıskınız var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en akıllı insan, akıllılardan en akıllısı, danışmanlardan en danışmanı, peygamberlerden peygamberi ayıp tutar. Ne de otar? Keannama huyyizat lehu dünya. Anın kolunda bütkül dünyanın padişahçılığında. Mınaki, hurmatly eje karindaşlar, demek biz kanday gana nimet gelse, bu Allah'dan geldi dep biliňiz. Men buga layıklı emes elem. Allah bana berdi, iyilik Allah subhanahu wa ta'ala layıklı kıldı. Bu Allah subhanahu uşul jüröktün şükürü. Biz uşu menen kütüp alayık. Emi وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ. Kanday gana musibat, kanday gana sınoo, kanday gana kıyınçılık, kanday gana oğru, kıcalatçılık, uşunday gele turgan bolsa, bul dağı Allah'ın hükümü menen gelet eken. Özünden özü gelbeyt eken. Allah'ın hükümü menen gelet eken. Demek, jakşılıkka şükür, kıyınçılıkka sabır, jakşılıkka Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimeti, kıyınçılık Allah ta'ala'nın sınoosu. Mına uşu menen biz eş kaçan özümüzü unutmayın. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga şükür kılıp yaşaylık toğanda. Allah'a baş yiyip yaşaylık. Allah Teala berdi bizge 5 vakt namazdı. Namazda okugula, men menen süйлöşkülü, özüңөрдүn armanыңарды айткыла, tilегиңерди айткыла, дуаңарды айткыла, каалооңорду айткыла. Мына Allah subhanahu wa ta'ala bardyk tildi түшүнөт, bardygын угат, bardygын Allah Teala aytkan: "Ud'uni astajib lakum." Bar dua kılgıla, duaňardy söz kabul kıla. Namazda Allah subhanahu wa ta'ala berdi bizge. Aqimus salata li zikri. Allah'ını isteş üçün. Aşa Allah şu bizge bergen nimetlerden iyisi, kazanası çeksiz. Jaşo ölümümüz anın kolunda, beyiş dozogumuz anın kolunda, imanımız anın kolunda, hidayatımız anın kolunda, ırıskımız Allah'ın kolunda, jеңişimiz, iyiligimiz Allah'ın kolunda. Oşol Allah subhanahu wa ta'ala'nın istiyor. Üçün, istiyor maksatında aqimus salata li zikri, namazda turguzgıla dep Allah buyurup berip atar.
Намаз динди түркүгү. Түркүк дегенде жыгыта турган болсоңуз, анда дин каяктан турушу мүмкүн? Түркүгү жок боло турган болсо, дин каяктан болот? Ошон үчүн туугандар, мына Хазрет Умар радыйаллаху анху жашоосунда имамчылыкка өтүп атканда, аркасынан Лүлү Мажуси канжар сайганда, Хазрет Умар радыйаллаху анху имамчылык багымдап намазды окуп эле. Ошодон кийин 3 күндөн кийин дүйнөдөн кайткан, шейит болуп кайткан. Бирок 3 күндө эсине келбейт эле. Бирок намаздын учурунда намаз десе эсине келет эле. Атасын айтса, апасын айтса, аялын айтса, бала чакасын айтса, досторун айтса же башка сөздү айтса, эсине келбейт эле. Бирок кулагында акырын ас-сала, ас-сала, намаз десе, анан эсине келет эле. Намаздын убактысы болуп калды деп. Намаз окуйт эле. Ушул капталынан кан чыгып атса да ошондо намаз окуйт эле. 3 күн. Ошондой деп анан кийин айтты. Туугандар, ла хадда фил ислам лиман тарака ас-сала. Ким намазды таштаса, ага ислам дининде эч кандай үлүш жок деди. Билесиз сиз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын акыркы осуяты, үммөткө болгон жүрөктүн тереңдигинен чыккан акыркы сөзү эмне болчу? Ас-сала, ас-сала, ва ма малакат айманукум. Мына бүткүл ааламга мээрим болуп жиберилип келген адамзаттын эң улуусу, калайык калктын эң ыйыгы, эки дүйнөнүн тажы, пайгамбарлардын имамы, пайгамбарлардын пайгамбары, бүткүл адамзаттын үлгүсү, эң бактылуу, эң сүйкүмдүүсү Алланын, эң жакыны Мухаммадур Расулуллах Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам не деп атат? Үммөтүнө сиздерге, биздерге ата-энебизден дагы күйүмдү айтып атат. Ас-сала, ой намаз, намаз, ва ма малакат айманукум, жана кол алдыңардагыларга укугунда Алладан коркула. Алардын укугунда мейли ал күн болобу, мейли алыңыз кул болобу, мейли кол алдыңызда иштеген киши болобу, мейли сизге баш ийгенби, ошонун укугунда коркуңуз. Алла Тааладан коркуңуз деп. Урматтуу энелер, эже карындаштар, мусулман кыз, мусулман аял намаз таштабаш керек. Намаз дегенде биз мусулманды түшүнөбүз. Мусулман дегенде намазды түшүнөбүз. Ошон үчүн үйдө 5 убакыт намаз өз учурунда окуп, адеби менен берилип окуп, эптеп-септемей эмес, анын жакшынакай үркүлөрүн, саждаларын, кыямдарын толук аткарып, намазда Алла субхана ва таалага берилип окуйлу, башка нерсени эстен чыгарып окуйлу. Акырын мен силерге бир Абу Айиб Ансари радыйаллаху анхунун хадисин айтайын. Бир киши келди дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтты: "Я Расулаллах" деди. "Айдни ва аужис." "Я Расулаллах, мага бир осуят айтсаңыз, бирок нуска болсун, кыска нуска болсун. Узун эмес" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мага айтты: "Иза кумта фи салати фасалли салата муадди'ин." Качан сен намазга тура турган болсоң, анда коштошуу намазын окугун деди. Коштошуу намазын окугун деди. Бул мааниси эмне? Мүмкүн ушул намаз менин акыркы намазым болуп калышы мүмкүн жашоомдо. Коштошо турган, коштошуучу намаз окугун дейт. Мына ушундай окуй турган болсок, эгерде биз анда биздин жүрөгүбүзгө бирөөдө кир кылабы, бирөөгө жамандык каалайбызбы, бирөө менен урушабызбы, бирөөнү ушактайбызбы, бирөөнү каргайбызбы, бирөөгө текебелдик кылабызбы, бирөөнү жамандайбызбы? Жок, жок, жок. Буга убактым жок менде. Эмне үчүн? Мүмкүн мен ушул акыркы намазымды. Демек өлүмдү эстеп, дүйнө менен коштошуп, ахиретке кетип аткан күндү эстеп намаз окуй турган болсок, ушул намаз бизди арамдыктан токтотот. Ушул намаз бизди күнөөлөрдөн токтотот, кылмыштан токтотот, бардык жаман нерселерден токтотот. Инна-ссалата танха анил фахшай вал мункар. Чындыгында намаз адамды токтотот. Фахша уятсыз иштердин баарынан токтотот. Мункар күнөөлөрдүн баарынан токтотот. Мункар Алла нетиси жаман көргөн нерселердин баардыгын мункар деп коет. Ушунун баарынан токтотот. Качан биздин намазыбыз жандуу болсо, намазыбыз нурлуу болсо, намазыбыз ушу чындыгы акыйкаты болсо, ана качан акыйкаты келет? Качан биз намазга мээнет кылсак, намазды үйрөнүп окуйлу, намазды коркуп окуйлу, намазды Алладан жардам сурап окуйлу, намазда Алланы эстеп окуйлу. Анткени Алла субхана ва таала намаз ушунчалык сүйкүмдүү экен. Бир күндө пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Миражга чыкканда 50 маал намазды фарыз кылып, белек катары берген туугандар.
Hurmatlı eneler, ece karındaşlar, elestetip görün. Bir günde 24 saatin içinde biz 50 mal namaz okuşumuz gereğiyle. 50 mal. Bir mal emez. Cumasına bir yol emez. 5 mal emez. 50 mal. Bul degen emeni bildirет? Ağlamdın kojoyunu jaratkan Allah Taalaga namaz uşunçalık jagımdı, uşunçalık süykümdü, uşunçalık Allah Taala namazdan razı bolat eken, bendesi namazın içinde ele görgöndü kaalayt eken. Daima şu namazın içinde ele görgöndü kaalayt eken. Sizdi bizdi Allah Taala namazda görgöndü kaalap atat. Sizdi bizdi diskotekada emes, kumarkanada emes, sizdi bizdi bir biylegen jerde emes, sizdi bizdi Allah Taala namazda görgüsü gelip atat. Namazda Allah Taala görgöndü kaalap atat. Oşon üçün namazga buyurdu. Aqimus sola. Namazı turguzgula, namaz okugula. Bolgonda da 5 vakt namaz, andan başka da kança nafil namaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahajjud namazı taştagan emes. Geçki tünkü namazı taştagan emes. Tahajjud namaz Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga farz bolgon tuğandar. Ya eyyuhel muzammil kumil leyla illa qalila. Nisfahu amin qus minhu qalila. Aw zid aleyhi ve rattil Kur'ana tertila. Allah subhanahu ve taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e buyruk verip atpayı. Ey çadır orango turgun kumil leyla illa qalila. Meni biraz uqta, birok tündü sen ibadatta ötkör. Biraz uqta kalganın ibadatta ötkör. Abi jo olmasa jarımın uqta, jarımın ibadatta ötkör. Meyli göğürek uqta, birok bardık tündü uqtap salva. Sebep özgöçe mınal hazır kışkı vakt. Mına noyabr'dın ayağı, dekabr, yanvar, bul vaktlar, hurmatlı ece karındaşlar, bu sezon. Emnenin sezonu, ibadattın sezonu. Göldün özünün sezonu var ha? Doğru. Jayında sizlerдің sezonu var. Akça tapkanın sezonu. Hazır kışında ibadattın sezonu. Jayında sizlerдің dünyanızların sezonu. Hazır ibadat ahiretinizlerin sezonu. Sizlerde kelemez bütkül dünyaga. Emne üçün? Oroza karmasanız tez ele ötüp ketet vakt. Ankeni gün kıska. Hazır gün kıska. Oroza karmasanız hiç kanday kıyналбайсыз. Unutup dele kalas kayra. Geçkurun ibadat kıla turgan bolsanız tün uzun. Tahajjud okup tahajjud 4 reketten 12 reketke çeyin.